bang. Waalaikumsalam. Nah, Bang, nombor dayang. Rumah dukun manu pedah le. hukum mana anda wah? Nago yang jijik mubatnya ana. Kanduri, yang jijik mubat yang jarang mubat ku di Hukum mana? Bumbu. Oh, nyo. Oh, idan bang. Gila encat bang ya. Ya, apa? Ang iyo ko mo ko manu. Kantor nyo oh. Oh, iyo mo. Tidak ư nang tu. Tidak ư buat tiền nào được không? Dạ. Lấy cơm đi bu. Cơm. Để đâu rương mai lắm. Mình chua được ha. Chua được ha. Lần nào được không? Cái đằng này để làm cái đây để làm cho đưa đi gì vậy nào. Đi đây để nhúc đi lên khác. Ồ, tại yêu thì Được. Phúc. Lấy cơm, đừng cu. Đừng cu. Đừng cu. Đây cũng đã đang trâu à thì hơi rồi à bộ buổi thì tụi mày đang cái tụi nó gì ấy hơi nói hơi gì trâu à thì tao mong luôn nhau Đâu mà bùa. trâu à thì mày đang Đâu mà bùa. cái cha cô à Cảm ơn nó kêu à. trâu à thì là cái Anh này ngon ta biểu kêu biểu nữa biểu biểu cái này đủ và sao cái thằng Cả leo rô hao là có mấy hai na nó được bắt nào bạt cái nó gà du cái thằng nó thú của mày ra gì biểu vô cái này đủ à cái nó mẹ du Jadi kakak loh. thằng nào cái nó bự yêu nó được bà nó jadi pakai ban ni kakek jika tu cai betul balung Jadi menurut dukun manu, malam merasa nalung jak kemawe dan nalung baji ya. Tiba-tiba bakdo kemawenya dah nak melumpat deu danyan. Nya kamu peluang ah. Liu kamu peluang mu rumah. Nya tiba-tiba ji karakit i dan pucang pula. Makanya hai nunggu maknu ka 74 lu nyak mubat. Hana muntaji pi mdipat. Lu dengar ino bereh. Angka kamu ajak kena. ya. Oh, jadi wakah kayak nak baku pi dua nyuk kejong tanah wah kayak kopi yo nak baku pi di gam Hana tunggu. hanya Kebanjara mana nunggu? oh empat nak kopi do buno jadi buno baku EU nai baku pi di tiga ngan hai saya baku EU buno namanya aku di kopi le Panya mi hana di kopi hana tenaga dapat tamu aja Sama aku pergi baik train ni kan. Jadi di dapur dua kena you kuno. Balik dah betul lah. Oh pekana nak tubuh we. Ti balik kena mah. Enggak tubuh. Tak gahon. Bacat nak. Kana mau hoblo. Kemau we macam-macam ti balik ke dia. Balik ha nunggu benar. Kena kau tengok. Oh kan. Dan Ada apa? Macam nak tu mah thôi. Kuraja ini pulih kala ini. Pulih bui, pulih teh, pulih tage, pulih merua. Pulih baca dengan kereta, hanya pulih duduk mereka dua, hanya pulih bawa benda. Kali 10 minit lebih kang meraja hana lili lo. Aku ah Dạ, có đi tới ngồi của à như hai. Cái là hệ quạt thận này đi con cô bài đội hệ kệ nó của EU thêm bà cái gì đứng ngồi của nhưng nó bác của anh ra cái gì vậy lại có bao nhiêu đó lại có black thay có gì mà nữa nhau thì nhà cho bahan theo cái nó cũng ra hết mình nói thì ta có đuổi theo cái gì cười bạn hạnh nhau ở đâu cả nhà thì thằng bạn ra gì
Aduh hantat gua. Kan tidak tak abah kena. Tebak kat 7 euro ke dia. Hai duku. Jadi hana lun duku ah. Angkanya baru duku jadi kamu me juga. Oh, ke gang tu dah apa datang ke nombor kamai yang mereka pop coy nan. Tapi cik kena macam tu. Jadi wadah kan dari Pat ni. Dari Pulau Rubik tunggu. Ya dari Pulau Rubik. Patut di Pulau Rubik nya. Hanya tang pun dengar pian Pulau Rubik. Alah totom nak sabi nu. Ya. Oh, dari lalu yo. Tak lupa. Oh, tak aja kena. Oh, tak minta dukun. Puan nak dukun yang beres-beres dia mesti tahu. Dukun le dukun ide. Tapi ya mesti roh nak minta belum. Ku tes bagno kadang ino minta nah. Ya. Sebenarnya tungku, kamu benar orang kata hulegli. Jadi hana 4 rumah tungku. Jadi kamu awak tambah hulegli. Gak tak apa tu dah waka. Kan tak ubah Google Map. Mungkin HP Android tak siapa kan juga. Katanya macam-macam mana mudah HP Android siapa. Tik pun rupiah tan. Tak nak tu. Nyannya tunggu. Alah pergi nombor 4 bang Nyan. Nya ke nyon kemundung nak bawa yang pu na. Anu kemun pertama hana kahwin pi dong. Jadi mak hana dia kayu saya dong. Nyan ban. Jadi nolok kemajo ni ke. Alah, apa sih? Hao ke nak dia kacau saya kacamata dan kertasnya. Natang sagai ku nya mah. Kacamata pi jaga kacamata gerhana mata orang. Tak naik dah, nyom tamat pun. Gak tak apa tu. Nak mau hok kemawi ke kena kemawi. Nak jaga kak boh dah ke kena kemawi. Tak nak ada. Nó phải hơi rahaban, jadi nó phải hơi kuih rahaban. Jadi tungku paduk mang kamu bi bungung jaro ke rawan. Alah, pomnya tu ai bungung jaro nyan tidak usah khawatir. Karena tungku maknunya kan tungku minta peng, kalau tungku dain. Mia tungku dain ko ui nyawa. Mia jabat dukun kai patok peng. Kaya keluar tu rupiah. Lihat tu rupiah. Nya pulih kan, dia pulih dong. Di dukun yang minta peng tu. Minta dukunnya. Habis hanya boleh dukunnya, jadi dukun je. Hanya boleh dukun je, jadi dukun je. Kau ni orang sakit payah beli dukun. Ini patok 100 ribu, ini patok 50 ribu. Nak 10 pak kamu pak kasih suka. Tapi punya dukun maknu berbeza. Hanya masalah saja soal peng. Tajuk berbeza kuasa macam enggak juga. Ini aku pegah bawa kata. Saya bawa dukun, pemulih dukun. Ini dukun patok-patok peng kan kerja tahu tu. Baik kelanjutkan, si dukun-dukun minta peng. Kealatan dia kepeng dia gureh. Kupuai gureh peng, udah mati. Den kupuai pengnya cik doi dia perlu ambil dia kepeng bagong. Ngan bet harga-harga ni percaya. Ngan kecek nak ubat pada jangan bet udang-udang ni. Ngan nak sakit-sakit juga buat dukun maknu. 100% pulih. Alhamdulillah dengan izin Allah pulih. Yang hai yang kali ubat alhamdulillah pulih. Yang dukun kira dukun accident. Orang sakit, lumpur sakit, pegah je. Nak orang kering lah kau, pegah jijik mubat. Nak orang sakit semua, kaya pegah mujing. Nak orang berapi, kaya pegah mujing. Yang mana? Jadi hanya memandu je yang aku dengan jin. Nah yang penyakit mujin, nah yang penyakit dunia, nah yang penyakit doktor. Jadi hanya memandu penyakit mujin. Jadi kata no punya kerja badukun, tidak pakai pegang mujin. Nya.
Nah, gara-gara apa baju panas kayak bekas tujuh buah camang din. Kan dah dengar lagi kan. Yang menang nang pegang bawa roh ke. Jadi kami menang aku pegang boku aju. Napa ni na berat mungkin dah puhi habat ni nama. Dah puhi habat. Mana ku maknum nya nombak dah ni nan patok peng. Itu nang tong batok peng. Kata si anu kok kan dukun kayak mau pati itu tak tahu habis peng. Baik kau nak wala ke peng dibuka dah kan sayang tu. Jadi lu nak ke berbina kuat ha macam ni lagi yang ku buat peng kau dulu kadang mengpulih kan. Tapi alhamdulillah sama aku kumbat. Alhamdulillah pulih mandung. Ya. Nyam. Hai dong, kita takkan pulih mandung nak aku tu HP. Jadi lu tanya lu tahu mana pulih lu juga kalong yang. Jadi tanya mubat nak garanti nah. Hala diku, jadi nanon tanya ku garanti padum nunggu. Garansi. Saya maksud garansi menom hana pulih lu tangguh pubat lo, hana lu dah kepeng ni. Batas garansi nunggu. Hana batas nama mudah penyakit dong lunjak. Oh, mana nunggu. Tanya hana tak minta peng, tak minta dari Allah. Yang nan. Ya. Oh, nak kita cok dah habis dah tu no. Wahai sahabatku, jin segala jin, jin langit, jin bumi, jin tanah, jin gunung, jin laut, jin segalanya, datanglah. Tangkap tai, trong ting ta ba ba ha, yi yin ju song su bo. Con ting ta, thong po yin jin song su la. Come on. Benar nunggu. Tangkap tai thong. Thong Thai Áo Hoàng trên Hiroshima. Perkenalkan, aku Tuan Thong dari Hiroshima. Ying Tai Hoang Ching Chung So. Katakan ada apa? Kenapa kalian memanggilku ke sini? Kami memanggil Tuan Thong karena teman saya sakit. Teman kalian sakit, ada apa urusannya dengan saya? Tolong sembuhkanlah teman kami Tuan Thong. Baiklah, Hong Chai Chung Sung Sung yang Ceng Pai. Baiklah, kalau itu permintaan kalian, akan saya lakukan. Ying Yang Pai, Wang Hong Chung Jing Sen. Kalau kalian mau saya obati, berbalinglah di depanku. Dan kau, Qi Chang Huang Tai, pindahkanlah semua barang-barang ini. Hai Tam Pai，我已经手术了，也就从跑来了，好吧？再打趟机车从机场跑来了，好也机车从机场跑来了，东白海岸中间从跑来了，好，我这手机从中啊，这当包包，一步一步从上跑来了，Yang bohku kira tak ada godin hagoyan. Nah, kira tak dia duduk semau Oh, pun dia nak duduk, kira tak dia duduk. Yang mana biar boleh sabar lain. Ni hanya tak mengadah dengan jin-jin lagi yang. Wahai guruku Mak Lampir, datanglah. Tolonglah aku, datanglah. Datanglah Mak Lampir.
Siapa kalian? Berani yang manggilku ke sini? Ampun Mak Lampir. Kami mau manggil Mak Lampir ke sini untuk menolong teman kami yang lagi sakit. Ampun Mak Lampir, ampun. Teman kalian sakit. Apa urusannya sama saya? Baiklah. Akan aku mengobati teman kalian. Tapi dengan satu syarat. Berikanlah aku darah segar. Mohon ampun Mak Lampir, kami tidak mempunyai darah segar. Kami hanya mempunyai air kelapa segar Mak Lampir. Mohon ampunkan kami Mak Lampir. Lancang, berdebah. Berani kalian memanggilku. Mana? Berikan aku air kelapa segar. Minuman pada ini sangat segar sekali. Ayo, lemparkan ke situ. Pasti nama kamu Agus kan? Ya dok. Kamu anak si Halimah. Kamu pernah memperkosa lembu. Jangan katakan tidak. Ampun Mak Lampir, betul Mak Lampir. Ampun. Dan kamu pernah memperkosa 80 ujung nenek. Jangan pernah katakan tidak. Ya Mak Lampir. Dan semua nenek yang kamu perkosa, semua tewas. Benar atau tidak? Ya Mak Lampir. Benarkah itu? Baiklah. Sekarang aku akan menemati anak muda ini. Ayo berbaringlah. Wahai kekuatan alam jagat raya ini. Wahai alam kegelapan. Datanglah. Tolonglah aku. Ada heboh ke sana tu ya kau ah. Cái bạn đi thầy cha nhà mấy cô hương chứ chị đuổi vậy à cái đáng đi cả mấy cô hương cái đáng Alhamdulillah dah nak buat tunggu ah. Nyok kamri dah baca kurung dong. Alhamdulillah yang menang mới menang jadi trong đời người ta cái nhà kekuatan yang mấy cô hương chứ hantu sih kepala quý giàu bàn đang tưởng cái giàu bao đường bác cà phê mà từ về cũng buổi cái nào Koma nyok kamri dah cut tunggu. Alhamdulillah punya kagak chị nhưng trong cõi mà đủ rồi cái nhà kekuatan Oh kak di gua lagi tak tunggu mo. Alhamdulillah thằng bố cái đã đuổi cái điểm nhà mình nàn bố cái bạn thì bố đại thì nó bố dù mà làm nhau Kan hanapu lagi nunggu kamu wo laju sebab kamu PGO kadang pupul hai kampung katingan. Dia hanya masalah harga yang baru tahu ini orang terserah orang orang Nunggu terima kasih hak nunggu kalian nunggu bak dengan kamu. Jadi dengan kamu pika pulih pak nak betul sedekah lah kadar nunggu kawan. dia alhamdulillah Kamu pin tunggu melakai din nunggu ba? dia hati-hati thảo vậy là bé các bạn không ra vàng cả hồ nào ta là vậy nó ha cam cung lùng bò theo ai cả ổ thì vậy là chứ bữa hati thảo vậy là nhầm nhầm bữa các cơ man mình ta nào quá
Dia nak buka pintu. Nambah menyenau kalau sakit apa je kuno alhamdulillah. Enggak. Ayam kita pada ayam beli bilang dukun atau dukun. Sejak penuh nak pulih, nanti dukun-dukun kita peng tu nah. Jadi no Lalu kayak dia nunggu apa? Patok peng no. Bukan apa. Kalau kayak dia nunggu. Kata orang ni jak lom di. Oh, ya. Banyak nak pon 12 malam. Dia pun orang jak lom. Punya tak pengen nak ayam orang itu kepala dah alhamdulillah. Lo betul you lewa. Ya. Bertanya tu. Macam-macam penyakit kai no, kamu hantu, kamu jin, kai ni kai tu. Sana dah tengok orang baik dia tak. Aduh di peng nhau á. Nggak cari pun cok si be rupiah be. Nó cả ế cái gì mà si be rupiah nak seto ra mu bat seto si be ya. Mati mu rau aku. Yang menang quá cái gì. Ai tak cik. Manusia si manusia tu ya dulu.